aing Teu. bukit itu mah harus sama aing mah. Teu wah aing mah ribet pelebah dia nanti dia. Pelebah dia. Oh. Itu sadar oke emang tuh centang 8. Centang 8 kadang-kadang gitu kerebek gitu sok dah wirangnya. Kamu ke bobogohan. Wah, itu bener. Aya ngaranna carita nu bobogohan. Pernah Atuh keur dieu kieu, si manehna dina dieu teh silana teh. Pas bisa deket berbek. Ah lapar, enggak, lapar ah. Enggak, tuh mulutnya bau. Berarti masalah kita seorang Aing kan disana enggak sih, enggak. Bentuk si manehna teh tong ngomong anjing lapar dan ngomong. Oh, sungguh siapa. Baru juga puasa gitu. Orang Ramadan